ćao svima ljudi, ja sam Goran, a danas ćemo igrati jednu igricu koja se zove Slither.io. Znači nastavljamo s ovom fantastičnom igrom. Idemo. Okay. Slither.io, danas igramo. I sad ćemo napisati svoje ime odmah na početku. Okay. Kao što vidite, ljudi, dalje nastavljam bez facecama. Je bolje ovako. Ali dobro. Ajmo mi da se vratimo na igru. Znači, danas ćemo pisati Gogi. Pisat ćemo Gogi. Apply August. Znači, pa se uzem sam novu skin ponovo. Oh yeah. Sad ćemo malo više ostati da napadamo. Ajmo ovog plavog nekako da uništimo. Srao. A ja vam dole puku. Tako je. Ajde, pukni. Neće sam vidjeti. Ajde, dođi vamo da ti spljoštim. Ne! Samo sekund. Ajmo to ubijemo. Znači ljudi, nastavimo. Inače ljudi, mnogo vam hvala za 5 suba. Okej. To sam htjela da ga ubijem. Ajde, pukni više. Gotovo si. Ej, ne, mene. A pukni! Čekaj. Ajde, sad ću. Kupi. Tako je. Nemamo da ubijemo ovog naranđastog nekako. Nema da ga zaokružimo. Nove! Ne! Fuck! Ok. Sad si ti. Sad si ti. Sad ćeš ti tako je. Sad si ti gotov. Okej. Ajmo da ubijem sad i ovog. Brzo. Okej. Sad si ti gotov. Sad ću vas 5 odati. What?
ovo će biti malo kratka epizoda. Ovo će biti malo kratka epizoda. Odigrat mi još 3-4 partija i to je to. Ajmo sad ovog da ubijemo. Aj! Ovdje. Samo sekund nešto da vidimo. Ok, ne. Klasik. Evo, gotovo. To. Ne. O, sam. Dobro. Pokri smo. Ok. Evo da ubijemo sad i ovoga ako možemo. Samo tako. Znači, ne! Sad ljudi, odigrat ćemo još ovo i to je to. Znači, ne znam da me čujete, jel? Samo sekund. Ajde, probamo da ubijemo ovog. Ok, ljudi, ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživjeli, ako jeste ostavite like, share i subscribe, naravno neki komentar i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!